Ahojte, opäť vás vítam pri otváračke. Tentokrát tu budú dva value boxy. V každom boxe je 6 balíkov po 4 karty, to znamená každý box 24 kariet. Ideme na to. Ako to vyzerá. No, ideme na to. Takže máme tu legendu. Nigel Mansell. Basic. Duo. Lawson Hadjar. To je pekná karta. Máme tam nejakú limitku, mám taký pocit. Uvidíme. Grand Prix. Carlos Sainz. Tak ideme na to. Takže už asi vieme, že to bude Leon. 136 zo 140. F3 Noel Leon. Ray Wave. Zrejme Green Ray Wave. Pekná. Ešte to dáme aj do top loaderu. Carlos Sainz, Luke Browning, Speed Wheels, George Russell, Avila Gomes, F2. No čo, bude to dobrý boxík? Dúfam, že áno. Pierre Gasly. Monopost. To už sa nám to posunulo. Čo to tu máme? Je to modré, je to modré. Je to refraktorové. Je to duo. Fernando Alonso. Alan Stroll, limitka 79 zo 150. Alonso môže byť. Pekne, to je peknúčka. Máme tu čo? For more. Alain Prost. First, Javier Sagrera. F3. Prepáč. Ja tu mám balíča opäť pri sebe. Kimi Antonelli. Rocky Card. Basic. Team Principal. Toto Wolff. Florid, Michael Schumacher. Krása, super. Black and White Ray Wave, Max Verstappen. Pekne. A ešte máme dva balíky.
Hádam sa tu ešte niečo ukáže. Dve paralelky, limitky, pekne. Toto je pekná karta. On the Move, Nico Hülkenberg. Grand Prix, Lando Norris. Florid, Ayrton Senna. Pekne. To je niečo podobné ako helmy. Helmy sú asi podľa mňa najkrajšie, ale toto je tiež fajn. Charles Leclerc, Grand Prix, Driver of the Day. Sa mi to roztrhlo. Tým Principal, Andrea Stella. Opäť tu máme duo. Esteban Ocon, Oliver Berman. Alex Albon, Top Speed. To sú pekné, toto je naša prvá. A Damon Hill, Legend, Black and Wave, Ray Wave. Dobre. Celkom fajn. Na value box. Okay. Takže druhý box. Black and White Ray Wave, Carlos Sainz. Rocky, Oliver Berman. Dirksen. No a máme tu niečo ligotavé, niečo ružové. A toto bude toto. Tým Principal, toto Wolf, 177 z 250. Toto máme radi. Toto je správny chlap. Dino Beganovič, F2, base. Oj, dobre. Dobre. Pekná je. To je naša prvá, nie, už sme mali v hobbyboxe. Aston Martin. Florid, Jackie Stewart. Máme tu Kick Sauber Steak, Black and Ray Wave. Pekné. Čo to máme prečo otočené? Dve sú otočené. Yuki Tsunoda. Tu budeme mať Norrisa. Lando Norris. Grand Prix winner Miami. Speed Wheels, Gabriel Bortoleto.
Rocky. A Grand Prix winner Charles Leclerc. Goethe, F2, Basic, Sagrera, ďalší stop speed, Fernando Alonso, First Black and Ray Wave, Taponen, F3, a posledné dve. Petronas. Škoda, že nie je limitka. Pino. First. Basic. Franco Colapinto. To je pekné. Wow, Helmed. To je pekná. Zagazeta. F3. No a posledný balíček. Tu halmu daj aj do top loaderu. Grand Prix winner Max Verstappen. Basic. Ale nie. Rocky Hadjar. Wow. Wow, to je aké dobré. Wow. To je krásna karta. Four and more. Michael Schumacher. Yeah. Wow. A Black and Ray Wave. Alan Prost. Tak, hotovo. Všetko. Ďakujem za pozretie. Majte sa pekne.